Ka jinghap ulaba lapsan hakini ki kenya sngi ke bala penlong ka khandau bakan chong senjar ba chong jam na kata kadau bunteli kilong ying kla shakta ba shat tilap khandau halor ka tega jingjia u Dr. ES Langshang District Management Authority Officer jong ka Southwest Castles District ha ka jing pentip jong u ulai tu bahadu ka kat praterik jeleu mentai kilong ying ke bala shakta kidan prateli arteli halowar moput lai teli hado mauleng arteli hasarin bat kawe hanong penengkan ba nong thamai susu ulai tu ru ba kiladon ru kijing tua khandau hasurok rang thong syasarin kajing sya telap khandau kilenti kejat hamau put balawar moput ulai tu ba kiti kijing jia kilaban jia pneng kapur arba jia dusan baje mestep jong kakat praterik ujeleu arjara posau hagwe par kajing jia nakliang u Dr. ES Langshang ulong bahasno rang thong aduk harwe tili gimasi kash apom perthat bar kiti gimasi kide jong uba tonel yok nyau